برنامه سالم بیمانی است. پیش نیازی شما. سلام تماشابینان عزیز و در این برنامه اویدی بیماری التهاب شش وظیفه و فونکسیون شش صحبت میکنیم که ما را همراهی دارند تهمینه ملیکова و بهادر رسولов. خوش آمدید. شش از خلطچه های خرد الویول عبارت است که در شخص سالم هنگام نفسکشی با هوا پر و در آنها اکسیژن و اکسید کربن مبادله می شوند. در صورت ضرر دیدن یکی از قسمت های شش نفسکشی دشوار می گردد. شش یکی از عضوهای اساسی و حیاتی شخص است. شش عضو جفت است. به اعتباری به سلامتی می تواند ضربه اساسی را به شش رساند و می تواند آن را بیمار کند. مثلا سبب التهاب یابی آن گردد. بیماری التهاب شش در همه فصل‌ها ولی بیشتر در تیرماه، زمستان، بهار اوج می‌گیرد، اما اگر سری وقت تبابت شود آدم شفا می‌یابد. در مورد پیشگیری و راه‌های دور بودن از این بیماری و سالم نگاه داشتن شش‌ها در ادامه برنامه متخصصان مصلحت‌های سودمند را برای ما و شما پیشنهاد می‌نمایند. در آغاز برنامه می‌خواستم اویدی وظیفه و فونکسیون شش معلومات می‌دادید و بعداً باز هم سوال‌های دیگر را پیشنهاد می‌کردیم. شش این یک عضو جفت میباشد که در غیر ساختی آناتومی در کوکی قفس سینه جایگیر بوده و عضوهای نفسکشی منصوب می باشد. شش ها این در ارگانیسم انسان یکی از جفتی از همه کلانترین به شمار می رود که عبارت است از شش چپ و شش راست که شش راست تقسیم می شود به 3 حصه، شش چپ باشد به 2 حصه. این چنین عبارت است از برونخیاله ها و الویوله ها. این چنین خلطه های شش یعنی پلیورا. وظیفه اساسی شش ها این اشتراک کردن در نفس کشی و تامین نمودن ارگانیسم با کیسلرود می باشد. این چنین اشتراک می نماید در خارج کردن از ارگانیسم زهرها، تامین نمودن سیستم لخته‌بندی خون، جواب دادن به سیستم ایمنی، این چون در ترمورگولیاسی با ارگانیسم اشتراک می نماید. سلامت باشید. یعنی که وظیفه اساسی شش این تامین ارگانیسم با اکسیژن می باشد. و چون گفتیم امروز اویدی بیماری التهاب شش صحبت میکنیم و میخواستم سر اول پرسان باشم که کدام عامل ها باعث آن میگردند که شش چون یک عضو اساسی ارگانیسم انسان به بیماری گرفتار شود؟ یکی از بیماری های سیستم نفسکشی و این گازگیری شش می باشد. عامل اساسی که گرفتار بیماری گازگیری شش می گردن این شمال خوری می باشد. وقتی که سر و لباسی موسمی که نپوشیدن، در زیر برف یا باران ماندن یا آبازی کردن در آبهای خنک، نوشیدن نوشیدنی خنک از یخدان، این باعث گرفتار شدن بیماری شش می گردد. یعنی عامل اساسی در این مورد خودی به توجهی شخصان، به توجهی نفران که در موسم های سال لباس نرم یا اینکه لباسی وابسته به موسم به بر نمیکنند و به اعتنای ظاهر میکنند، این باعث آن میگردد که شش به بیماری گرفتار شود. و چون گفتیم یکی از بیماری ها در قطار دیگر بیماری های شش این التهاب شش است و امروز در مورد آن صحبت میکنیم. این التهاب شش چگونه بیماری است و چی باعث التهاب یابی شش میگردد؟ این التهاب شش می باشد که سببش این میکروب ها، ویروس ها شده می تواند که تاثیر می رساند به تمام سطح شش ها، الویول ها و این چنین بافت‌های اینتستینالی. برانگیزنده های سرایتی شش ها می تواند باکتری ها باشد، ویروس ها باشد، میکوپلازما ها باشد، استرپتوکوک ها، پنیوموکوک ها، استافیلوکوک ها، اشریخا کولی، این چنین خلامیدیا و میتواند که آمیخته باشد. یعنی خیلی التهاب شش میتواند که هم بیماری برانگیزنده آن هم باکتریوی باشد و هم ویروسی. یکی از دیگری چه تفاوت دارد؟ مثلا شخصی که گرفتاری التهاب باکتریوی شده است و شخصی که گرفتاری بیماری التهاب شش ویروسی. این وابسته به برانگیزنده ها هست. برانگیزنده ویروسی هست، برانگیزنده باکتریالی. آدم میتواند شمال خورد. از شمال خوری هیچ وقت پنیومونیا نمیشوی. انا همین условно پاتوژن میکروبای ما، انا همین وقتی که زیاد میشود مقدارشون اینو تولد میکنن و زیاد میشود مقدارش، ما شرایط مساعد میکنیم و یا اوج میگیرن. انا همین در ارگانیسم ما условно پاتوژن باکتریاها هستن. استافیلوکوک، استرپتوکوک وقتی که ما مزاق میگیریم یکی از همینا حتما میبراید. وقتی که ما خنکی یا اینکه زیر تاثیر شمال کشی، آب نوشی یا اینکه
یعنی که ما شرایط فراهم میاریم که همین بیماری پیدا کنه زیاد شوند و همین وقت میشود باکتریولوژیسکی اتاک. ویروسی باشد این بسیارتر از بیرون وارد میشود. وقتی که اپیدمی سر میشود، وقتی که در کوچه یا در جایی که یگان بیمار گرفتار انمی ویروس است و عطسه میزند و سلفه میکند و این ویروس ها رو به اطراف پخش میکند، آدمی که کمتر شمال خوردگی است و رو نفس میکشد، انا این وقت میشود پنیومونی ویروسی اوج میگیرد. سلامت باشید و فکر میکنم که از انمون ایمونیتت کس هم گرفتار شوی به بیماری سخت وابسته است. البته اساس ایمونیتت رول به حد کلان رو بازی میکند. اگر ایمونیتت آدم بلند باشد بیماری سبکتر میگذرد. برای بلند برداشتن ایمونیتت باید خوراک‌های سرغذا خورند و سری وقت استعمال کنند. اینچنین برای ایمونیتت بلند روده سالم اینم یک منبع ایمونیتت می باشد، چون که در روده حجره های ایمونی در همین روده آدم زیادتر هستند و متاسفانه نه همه ما به قدر آنها می رسیم. ما همین حجره های ایمونی خود را احتیاط نکرده با خوراک های بدصفت، مشروبات، نیکوتین، داروواری هایی که از معیار زیادن استعمال کرده، انا همین حجره ایمونی خود را ضعیف میگردانیم و آنها فونکسیون خود را در ارگانیسم اجرا نمیکنند. از همین سبب میشود ایمونیتت آدم پست. یعنی اگر چنین سوال باشد که سالمی انمین عضو یعنی که شش ها با استعمال درست غذا وابستگی دارد؟ وابستگی به حد کلان دارد. وقتی که ما طبابت میکنیم حتی بیماران اگر روده معده روده آنها نقص فعالیت نکند، اگر این بیماران به حد دور و دراز طبابت میبند. برای همین برای سیستم ایمنی آنها رو برداشتن اول به غذای آنها اهمیت جدی دادن در کار است که آنها باید از میوه و سبزیجات بسیارتر استعمال کنند و سری وقت خوراک خوردگی باشند. همین خوردن سری وقت نخوردن خوراک هم رول به حد مهم رو میبازد. یعنی سیستم ایمنی آدم رو پست میکنند. یک منبع اساسی سالم بودن ارگانیسم و عضوهای ارگانیسم همین استعمال درست غذا است. کدام نشانه و علامت های خاص را دارد بیماری التهاب شش که مثلا کس تواند در خود معین کند که گرفتاری بیماری شش است؟ علامت های اساسی این بیماری این سلفه بلغمدار، بلندشوی حرارت بدن و سستی عمومی بدن و درد در مشک ها پیدا می شود، دلزنی زیاد می شود، دم کوتاهی و نفس تنگی پیدا می شود و اینچنین پسشوی اشتها، چون که وقتی حرارت بلند می شود حتما آدم از خوردن باز می مانند. سلامت باشید و گفتیم که این بیماری می شود هم ویروسی هم باکتریولوژی. در هر دو بیماری همین علامت و نشانه ها یک رنگ است یا اینکه مثلا هست فرقیت ها بینی؟ سستی عمومی بدن هم در باکتریولوژی و هم ویروسی و میخورند. سلفه بلغمدار بسیارتر در پنیومونی باکتریولوژی و میخورد. پنیومونی ویروسی باشد سلفه خشک جانکاه است. به حد دور و دراز در عکس رنگینی بسیار تغییرات ها دیده می شود. وقتی که پنیومونی ویروسی باشد اگر التهاب در اینترستیشن با میخورد، همین اینترستیشنال پنیومونیا یا پلیسیگمنتاری گفته بسیار وقت گپ میزنند، همین پیدا می شود. باکتریولوژی باشد یک موقع معین دارد، بعد از آن وقتی که زیاد می شود، وقتی که سری وقت توبت که نکردند و که زیاد شد بعد می تواند التهابی پوره یک حسی شش را گیرد یا که تمام شش را تتال پنیومونیا میگن گرفتار شود آدم شخص. چون گفتیم نشانه یکی از نشانه ها نفس تنگی است، مثلا از کدام حساب نفس تنگی به وجود می آید؟ نفس تنگی از حسابی که وقتی که شش التهاب میکند پرده شش که ورم کرد، انا همین حس التهاب گشته شش در سیستم نفسکشی اشتراک نمی کند. ارگانیسم با اختیار پوره با اکسیژن تامین کرده نمی تواند. از همین سبب نفس تنگی پیدا می شود. نفس تنگی هم این یک جواب ارگانیسم می باشد به همین عامل، برای اینکه ارگانیسم باید
таъмин кунад бо кислород. Фаъолияташ дучанд мешавад, барои мо нафастангӣ пайдо мешавад. саломат бошед. ва масалан ҳангоме ки дар шахс дар худ анамин нишонаҳои боло зикрро гуфт дарк мекунад, эҳсос мекунад ва мебинад, анамин ҳолат чӣ кор бояд кунад? Масалан шахс чӣ гуна бояд ки рафтор кунад? одамон вақте ки дар худ ана ҳамин нишонаҳоро дарк мекунанд, хуб мешуд ки ба духтурони минтақавии худ муроҷиат мекарданд ва ё ба мутахассисони соҳавӣ муроҷиат карда табобати саривақтӣ ва дурустро мегирифтанд. чунки бисёр беморҳо ба назди мо меоянд аллакай дар ҳолати бо оризаҳо гирифтор шудаанд ва табобати онҳо дуру дароз мешавад, ҳам маблағи зиёдро талаб мекунад ва ба системаи асаби онҳо ҳам ин хеле таъсири бад мерасонад, чунки тамоми организм аз кислород танқисӣ мекашад ва ҳамаи системаи узвҳои бадани одам, организми одам аз ин заиф мегардад. бо пайдо шудани нишонаҳои аввали беморӣ бисёр хуб мешуд ки шахсиятҳо муроҷиат мекарданд ба назди мутахассисон, саркардагӣ аз мутахассисони оилавӣ, минтақавӣ ва мутахассисони соҳавӣ, яъне мутахассисони бемории шушане ки доктор пулмонолог. таъкид мекунем ки бисёр хуб мешуд ки беморон ба табобати худсарӣ даст надиҳанд, ба назди дигар мутахассисон нараванд, чунки ҳар як соҳа ба худ нозукии хоси худро дорад. танҳо ҳамун нозукиро мутахассиси соҳа дарк карда метавонад. ба ҳамин хотир агар сари вақти муроҷиат мекарданд, табобатҳоро сари вақт қабул кунанд, албатта ки чи бемории сабук мегузарад, инчунин оризаҳо ками дар кам мушоҳида мешавад. саломат бошед ва тамошобинони азиз, ҳамин лаҳза як навори кӯтоҳро бо ҳам мебинем ва баъдан идома медиҳем. беморӣ нек ва ё бадро интихоб намекунад, вале шумо метавонед ки интихоб кунед. қадами бузургро ба пеш ба сӯи ҳаёти солим гузор. Бо танзим намудани истеъмоли ғизои ҳаррӯза, бо ба варзиш машғул шудан, барои ҳамеша аз сигаркашӣ даст кашидан, аз ташхиси табиб гузаштан. Ин аст қадами бузурги шумо ба сӯи ҳаёти солим. то кадом андоза ин беморӣ хатарзо аст ва оё шахс метавонад ки пешгирӣ гирифторшавӣ аз ҳамин беморӣ гардад? дар боло зикр кардан ки шуш яке аз органҳое мебошад ки дар мубодилаи газҳо иштирок мекунад ва организми одамро бо оксиген таъмин мекунад. вақте ки илтиҳоби шуш шахс ба илтиҳоби шуш гирифтор мегардад, ана ҳамин норасоигии оксиген дар тамоми узвҳои бадани одам ҳис карда мешавад ва ҳамаи ин органҳо, узвҳо фаъолияташон сустар мегардад. ин албатта ба одам таъсир мерасонад. яке аз оризаҳои беҳад хатарноки ин варами шуш мебошад. аз ҷумла норасоии нафас, варами шушҳо, илтиҳоби пардаи шуш, илтиҳоби пардаи дил. инчунин метавонад ки агар илтиҳоб вирусӣ бошад, на танҳо ба худи касал, балки ба аҳли оила ва атрофини ӯ зарари зиёдтар мерасонад, чунки бисёртар ва тезтар паҳн мегардад ин беморӣ. инчунин ба органҳои дигари организм таъсир мерасонад, ба мубодилаи газҳо дар ин органҳо суст мегардад, дар охир ин ба норасоии полиорганикӣ оварда мерасонад, ки ин метавонад боиси марг гардад. пневмония шуда метавонад яктарафа ё дутарафа. хоб дар метавонад ки фаро гирад як тоталӣ мегӯянд, яъне ки сатҳи шушро пурра фаро мегирад. инчунин метавонад ки ҳисавӣ шавад, сегментарӣ шавад. аз оризаҳои пневмония чӣ оварда мерасонад? пеш аз плеврит, хоб абсес, ки думал мегӯянд, гангрена мегӯянд, некроз. инчунин оризаҳои ғайри шушӣ метавонад ки ба психозҳо оварда расонад, ба илтиҳоби гурдаҳо яъне гломерулонефрити шадид оварда мерасонад. инчунин оварда мерасонад ба гепатити токсикӣ. ҳамин хеле оризаҳо оварда мерасонад. илтиҳоби шуш аз дигар бемориҳои роҳҳои нафас чӣ гуна фарқият дорад, чӣ тафовут дорад? аз бемориҳои роҳҳои нафас ин шуш яке аз узвҳои асосии роҳҳои нафас ба шумор меравад. аломатҳои хоси худ илтиҳоби шушҳо дар он аст ки беморӣ сар мешавад аз сулфазанӣ. инчунин пайдо мешавад хунуксармо, дар оҳиста оҳиста пайдо мешавад баландшавии ҳарорати бадан, баъд нафастангӣ пайдо мешавад, дарди қафаси сина мушоҳида карда мешавад, арақкунии бадан мушоҳида мешавад,
одам бемадору беҳол мегардад. агар атрофи бемории ковид суҳбат кунем, мехостам пурсам бошам ки чаро маҳз вируси ковид мавриди нишони худ шушҳоро мегирад? ковид ба тамоми органи одам таъсир мерасонад. аввал таъсир мекунад ба хун. анамин эритрицитҳои ҳуҷайраҳои хун варам мекунанд. ба эндотелио бисёртар таъсир мекунад. эндотелиит мебиёрад, оварда мерасонад. ин аз сохти анатомии шуш вобастагии калон дорад, чунки шуш яке аз органҳое мебошад ки дар он ҷо фақат парда асту варакҳои хунгард. барои ҳамин мо бисёртар дар он ҷо ҳис мекунем. дигар органҳо ки мушак доранд таъсир мекунанд, лекин нишонаҳош тезтар дар шуш пайдо мешавад. ман аз чӣ хотир ин суолро кардам ки зеро бисёриҳо фикр мекунанд ки масалан худи анамин вируси ковид-19 бевосита ба шуш таъсир мекунад. ҳач илова кунам масъала намайнаш. хоб коронавирус ин сирояти вирусӣ мебошад ки шахс метавонад ки ба воситаи ҳавову қатрагӣ осеб биёбад. аз ин ҷумла худи шушҳо ҳам яке аз осебпазир ба ҳисоб меравад аз ҳисоби ҳавогиву қатрагӣ. чӣ чораҳоро бояд андешид масалан ҳангоми гирифторшавии бемории илтиҳоби шуш? баъд аз гирифтор шудан ё то гирифтор шудан ва баъд аз оне ки шахс гирифтори беморӣ мешавад? якумаш ин пӯшидани либосҳои мавсимӣ. дуюм ин риоя кардани қоидаҳои гигиенӣ. пӯшидани ниқобҳои тиббӣ, бо маҳлулҳои антисептик истифода бурданро фаромӯш накунанд. баъд сайру гашт дар ҳавои тоза, машғул шудан бо варзиш, пеш аз ҳама сари вақт ғизо истеъмол кунанд ва бисёртар аз сабзавоту меваҳои тару тозаи ватанӣ агар истеъмол кунанд, агар беҳтара, хубтар мешавад ва агар ба беморӣ гирифтор ҳам ки шуданд, онҳо сабуктар ин бемориро мегузаронанд. баъди оне ки масалан шахс гирифтори бемории пневмония аст, чӣ кор бояд кунад? ҳаракат кунанд ки бо дигар шахсон алоқа надошта бошанд. якум, барои пешгирӣ аҳли оила аз беморӣ, аз ҳамкорони худ камтар карнораҷоӣ кунанду худро худ ба назди духтур рафта муроҷиат кунанд ва табобати сари вақтӣ ва дуруст табобат гиранд. агар ин ҳам тезтар табобат меёбанд ва ҳам ба атрофиён зарари худро намерасонанд. агар дар бемор дар ҳақиқатан илтиҳоби шушҳо яъне пневмония агар тасдиқ шавад, ин беморӣ албатта талаб мекунад табобати статсионар, яъне табобати беморхонагӣ. барои табобат гирифтан бемор ҳатман бояд ки риоя кунад реҷаи бистариро, бисёр нагардад, оромиро риоя кунад. хоб ба парҳезиҳо бояд ки ҳатман риоя карданаш дар кор ҳатмист, чунки истифода карданаш дар кор нест аз шириниҳо, аз маводҳои аз яхдоб бароварда шуда, аз нӯшокиҳои хунук. инчунин саривақт қабул кардани дорувориҳое ки мутахассисон тавсия менамоянд. яъне ки аз пеши худ ҳар гуна маводҳои дорувориро истеъмол намудан ҳам ин кори хато аст. бе тавсияи мутахассис бояд ки ягон намуд дорувориҳоро аз дорухонаҳо харидорӣ накунанд. лекин гиёҳдармонию ин корҳои табобати дигар, фитотерапия ки мегӯянд, инҳо баъд аз табобати асосӣ бояд сурат гирад. бале, вақте ки мо табобати асосиро гирифтан, барои барқарор кардани организми худ метавонанд аз гиёҳдармонӣ истифода баранд ё ин ки аз дигар маводҳое ки барои аз болои бемон омадааст, ҳамаи инро риоя карда табобатро давом диҳанд. саломат бошед ва тамошобинони азиз, дар идомаи маслиҳатҳои мутахассисон бахши тавсияи барномаро мебинем ки кадом маслиҳатҳои судманди иловагиро барои мо шумо пешниҳод менамоянд. солим будани мову шумо аз интихоби дурусти тарзи ҳаёти солим вобаста аст. барои ин шумо бояд чанд қоидаи осонро анҷом диҳед. мисол, дар вақту соати муайян хоб рафтану субҳ барвақт аз хоб бедор шудан, аз одатҳои бад дурӣ ҷустан, меваю сабзавотро зиёд истеъмол кардан, дар ҳаракат будан, барои мисол дучархасаворӣ кардан, вазни худро пайваста назорат бурдан, аз истеъмоли хӯрокҳои тезтайёр даст кашидан,
доимо тозагӣ ва гигиенаи шахсиро риоя намуданд, аз ҳаёт хушнуд буданд, аз моддаҳои доруворӣ бе тавсияи табибон истифода набурданд ва пайваста бо табиби оилавӣ дар машварат буданд. خب التهاب ششم یعنی پنیمونیا میتواند اولین درجه، دوم درجه. اولین درجه میتواند که همچون یک بیماری مستقل پیدا شود، در دوم درجه باشد از حساب بیماری‌های همردیف، یعنی از بیماری‌های دیگر بیماری، مثلا از طرف بیماری‌های که دل رگ‌های خونگرد است، پنیمونیا اسپیراسیونی شده میتواند. اینچنین میتواند که یک جسم بیگانه در عضوهای راه‌های نفس ماند. همین سبب شده میتواند که پنیمونیا را با عمل یارد. اینچنین از بعد جراحی‌ها، بعد آسیب یافتن، پنیمونیا سیریت مبتلا شدنش از احتمال دور نیست. یعنی برای سر زدن بیماری التهاب شش کدام یک عامل دیگر تاثیر می‌رساند تا اینکه بیماری به وجود آید؟ یک تا ارگان که کسل شد دیگرش به حتما تاثیر خود رو میرساند. اگر شش بیمار شد به دیگر ارگان میده، دیگر ارگان هم اینچنین وسخجش انفکسیا، وقتی که انفکسیا از گرده دیگر میرود و میتواند به شش هم تاثیر خود را رساند. سلامتی شما هوای تازه، آب و خوراک است. صبح با شادی برخیز، با تبسم به خواب رو. شما خوشبختید. شما تبسم میکنید. این معنای آن را دارد که شما سالم هستید. از این خاطر هر یک لحظه زندگی را غنیمت دانید و شکر کنید که سالم هستید و این سلامتی را پاس دارید. تا برنامه دیگر خیر.